Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini hilong ki khubor bam takasni. Kaseng Voice of the People Party VPP kan pelong ya ka jingsyong kelan mungor hakmat ke Meghalaya Secretariat ka bansdang hakasni thok dieng ka khat khandai trik benta ubnai ar hajar ar psau. Hakipor trik kam kata nadu kapor shipho baji min step hadu kapor sausteng baji janmin. Katay ka jingsyong kelan mungor kadai na ka jingkuman bat pulam jang ka Sorkar MDA 2 hapo ka jingelam jang ukonrat kisang ma kum menteri rangba ban sngap ya ka jingkerpat kaseng ban thung biang ya kinong tray jang ka office Lokayukta kani ka jingekhi kan beteng biang lasngi ning kong ka arpu artering mentau benai ar hajar arpsau lada ka Sorkar kam ko ngu ya kani ka jingkerpat. Kajing penduk ya kajing tray kita ki officer kam datang kajing bom le hong bar kajing pendek ran ya kajela barok kawe. Bar kumta kadi ka kamram jang barok kinong syong snong ki bedang perkhat ya ka babha bani shimbenta ha kani kajing persya ban pin ko ngu ya kani ka Sorkar. Ka parti ka kerpat ya barok ki be shimbenta ban kiar na kanu ka kam ka ba penkhen an bat penthut ya ka syong suk syong san bar kajing yat bet kajing yaki ong ka kerwo na unong aiktin ka VPP u Dr. Batskem merbo.